Hichi May 12, 2025 ni a panauti mun Nepal gam sunga thilso gimnei ta khat a hi gozut haze in Nepal gam son mon phabep chu Monday nin anekitong khan hichun tuiso chule thil tampi akisu se khan a hi hichi Kavra Palancho district Gulmi le Sanjia jong na seta in anikisu se khan a hi Department of Hydrologyและ Meteorology in a Sainan Gulmi achun 56.4 mm in go ahat in Sajia le Kavra achun Pungkal group se in 53 mm le 39.6 mm go akhizo e Panauti Kavra ki timuna Muntampi Saidinga Administrative Unit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 le 10 chan tui anasu kumin ahi Chule Rosi le Tamarular gam kainizang anasusukha in ahi Hiji tui so chun tui long chule lampi akisim chai pan jong anasusukha in ahi Renuki giri kiti chapang numai kumsomni laget Suba kopi acheng Amazon anaki hormon ahi Tu hin rescue team hon a hol zingna lai ovin ahi Hiji tui pi so tui long chun Thil tampi asusin lampi le lauki bol namun Saidin alulay jule nala pipe tampi aro mang than ahi Hiji hamset zi chun BP traffic highway chu kha tangin a umtan ahi Avezo se chungai ki patu ka hin sei sei nom do nom nei zo se comment section na inikiza to thading o ahi समस्या छ गर्नु हुँदैन भन्दा भने पनि नमान्छ बाटो बनाएको छ यो तल यो तलको बाँस यो किलो हो त्यसले पानी
है बात के नौ यो कहाँ छ पानी कसरी सानो पानी पर्यो पानी परेले खोला सानो हो सानो कसरी के ग्यामले गर्दाखेरि के जुन कहाँ तल र माथि त्यही माथिको हजुर त्यसले पनि रोक्यो पानी त्यसले गर्दा माथिको पानी र भयो के भएर हो अब यो सबै कति ब्याट्यो अहिले घट्यो यो कुरा होइन पुऱ्याउने काम ल त्यो पहिली यहाँसम्म थियो कति थियो यहाँसम्म आयो तपाईँलाई आयो है यो कपिरहेको छ यहाँ धेरै जोखिम छ मैले यति मात्रै फुक गरेँ